Abantu babiri abanyamugisha bakuriga buramba omuri Shaka division baba bandize kutunga sente ziri kurabira aha masomo gabo. Abantu bajya mu sente ziriyo elizowe bigambo bya bomera ariki aha minwa ati twabanyabushe twagira tuka twasimbura President Bushenyi we bari munonga habo kugira ngo nyina bamucara wo kubanza kutunga sente za parish muri Bushenyi district yo guhinjira mwani mbona naza kongera kurafata Eza n'ibyo kwariza ku mwana kwaje cyangwa za munonga bande zimbire nsabire zo nahebwa n'iyunemwe kandi nyetenga kuzikozesa ikitekateko cyanjye cyo guhinji zibase kuntungura kurgahimbirene kandi ndebe munaza munintunguka ahabwa sentezi. Bamwe ahabebembezi bazasako za parish development model borekero kweraricara ahabwe intekateka ya bamwe abatwire bazitegerize kuzikoresa ibyabo. In fact na mukuru RDC wa wakigambire umuntu nakuzira n'ibya government n'ibyitumeze inatukunda mutwereze sente zitu tuziri hazitwe ngabembezi ushanga yaba challenge. Yes, nabaho umusenga gwo kumuronda but in a way of sustainability. Waye guza nokoraki wayehora usasuri. Abahona bigwire na sako ya parish development model ombotongore kandi bashabire abetabiro mu program eji okuzikoresaje. Katureke kweji ritma okuno mushoro gwanje niwo gorukuhereza mbweni watu arukakozesa nitukusharaje numusiba mu box na kafuna hona rebote kurga mu office yi abantu abo kureba mbaze baguze banza ngo baguza bamuhake mitwara atanu mbweni ukoro ibintu zo mu kafuna kuronde mitwara atanu okuza kutamwa amago bagendije atanu hatu wakoneze sente za mshazitaro hochi hona numwenda government college your health and your time ukoko subire obwire bwawe twena twidesha habiri nino mwizo ukoko se hwezo kandi wowe inamagara amaguru ikija kutamisa uwo mworo nagakumugenge konka bo obugenge haba umuntu destined kuba mworo wakamanga ngo abo mworo nanga gwa destined kuba mugenge ubwiga no bwirite. Bushenyi Shaka municipality erumu za sako 16 ezurumu ebigombe 195 kandi abantu 350 nabo baratunga sente gasha kwa Beno Muhoza.